Kani kedai bati CTV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni melawan Rashapi daga BDW International School Shillong, day boarding and daycare. Admissions open. Ringkat bat ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong. Kita khat jongkah New Trap National Youth Front Women's Wing. Haka nok pai sengi jongkah khat paratarik unai luar arjar arpo. Haka por kumba adunai kila yo obat. Ya ka wei ka bos jongkah Meghalaya Transport Corporation kabudan yo number ML Not Lie Not RR Iway. Kat bau nongnya jongkah kali yo belatip kerteng kumuba Karmel Dhar udang saitu ya ka petrol naka tangki jongkah kali daga jing temu bande peteng sa ha wei pat ubril. Yau belatip kerteng kumuba Lamprang M Walang. Ubanya ya ka kali Maruti kepada number ML Not Sun C kendai nyau not nrio. Ka sengkala lam markhmat ya kini ki arngot kat baki dang le kini kam bean harut ke surok ba National Highway hadam san. Hakabai de begini ke jingja nak liang jong ka President jong HNF Women's Wing ke kong Betty Jirwa. Haka jingkran baka bati CTV kelai thuru baka sengkala lap ru bau nongnya jong ni kali Maruti. Ya kabadannya ke Karpas jong ka Neya Hospital Shillong ulakit ru ke kiat pareng kabadan kendai bilor po kini kali. Kat kum ke jitu kini kanoi lam jong HNF Women's Wing kini ke kali MTC kedai ke bami nang nong ba Shillong ban le Guwahati kat ba kini ke kali Maruti pan kedai ke bami na Saulat Shillong. Hadian kini kanoi lam jong sengkila pentep no marmar siki pulet jong Umiam Police Station ki belawan kurup no kini ke petrol ya ke kiat bat kini ke arli kali. Nak kalian ki pulut gila pelong ru ya kajing toket ke papanya halor kini kajing ja. Nangi po yang ni yo I direct baki kani to kali kasay yang nak kani MTC. Dan dah kasay yang nak kani MTC ngingi bat. Nama bakun lu ha kanu ko kompetisi. Te uni driver jo MTC uang Bangladesh santo tingka silita. Te ini iba thiet pa di hana ba. Kadang kami kompiang nak kadang pantret nu. Te ini iba ha kani kali gede banyak ya ke hospital duty. Nalor ke hospital duty nalor ket berkekia. Dia mentangi hab IT haki pulut ngin hab kami gini. Ngin ni bancu ailat man nak kapor ke MTC man kapor. Kami ke jinjit. Nak kalian mengkaseng. Ting remjur ya kini ki jatkam. Kumi ki beri ki bacet ru. Tidak ki beri ki bemelian hi bas kenat bancet tu. Kalau kumba ID ai mensim ya kitu ginong le kam sniu nak dia minyak ya kali nak MTC department ro meneng ala pun wong ba ai be sepuluh te ho nak yang jumi le habang ilap kini hab IT hakibor ka ai namar ba jabo apalat ke MTC man balik belum kena ni orang baru ukit bag MTC ketika berjabo ha kadang niat lenti ni side share ya kini kijing niat lenti kini kali namar ba kani kalau kajing jebok ke MTC kalau senang na dun tendrahi sen belas sedang hin po head office kembut longwat ki driver baru ki jumelin ki tak kacet ka dina marha kini ki bana air ki don hi ki ba ngin selek kendang hi mungkin nak kaseng ya kitu juga ku umpun yang nako office hi nako te wat kila ai yak tak FIR umre ki withdraw no bangin selek hi mangi po office ngin sakali bode insat ikan ni ba boleh withdraw but hak no ko ba nomor bola lak mungkin tren ya ini jinjia kan lak lu ko yang ke euro kajing yo ko bor ni yo minta komplain de ning selek banyak dulu besar ba pengene ini betul kini kijai kam na dengi lap ni te kemut ngin nom i dalele ni nak yang keseng nin rat ding khong bai la ka tu ka kiat ka kenja la ka de ka no ka kam ka basniu ka bapen melian hi ya ki imlang salang ban hi kai tu te kemut ni nak keseng ngin nom pelai dalele rumah.